laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله أهل الزيغ فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم. بماكي كان بشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بماكي وعن عائشة اتما يمامير عائشة وني أم المؤمنين أم عبد الله اتما يمامي كان بيمامير عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وندن العلم صلى الله عليه وآله وسلم تلا بجانغو يندغور هو الذي أي أولو آية هو الذي كنكو الله وني أنزل تبند عليك إدو ماذا الكتاب ندو دفتر وني ندو القرآن منه نؤمير كير قرآن لن آيات آية دي توت محكمات كو آية جنينيا دي لبنا معنى جمود دي هن دندون أم الكتاب كو كان وني لسلي كان دفتر دي وأخر غود توت دندون متشابهات كو آية جلب دي وويف أما الذين أما بين في قلوبهم بونك برد مول زيغ أونياره بأنهم فيتبعونه بجك ما تشابه منه كونكو جيبي انر دفترين توا كو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لا بقول ɗaɓɓitugol fitna mo memmina hakkunde jama on ka diina e ɗaɓɓitugol kañum firo ɗen ayeje ɗe tawata ko ayeje jilɓuɗe ɗon. allahu wi kanko allahu tabaraka wa ta'ala wonde ndeɗo qur'anare makko hinde mari noneji ɗiɗi e ayeje. ayatum muhkamat ayeje je tawata ko ñiñaɗe laɓɓina wa ayatun mutashabihat e ayeje ɗe tawata ɗen ɗon ko jilɓuɗe. so inama ayat muhkamat ma'ana muɗum والآيات التي لا تحتاج إلى غيرها لتفسيرها. ويتي آيات محكمات كودن آية جد توتا دي هاتون جنا آية جغو فيو دي فيري كاندي بمعنى كاندي تون دي يوني فيرو هوري مجي ندونغو هاتون جنا بيتويغول آية جغو fiyo ar o watta e hoore ɗen ɗon fiyo wawu faamude ko honɗuni maana majje. so jangiɗe kanko tun kanɗe tun o faamay ko honɗum woni maana majje on. misal muɗum allahu tabaraka wa ta'ala o wi: inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan. on ɗo neɗɗo on o haton jina kanko neɗɗan kewon e yewgol e ayeje goo
fi yo waw famude ko honɗum woni firo oɗo aya inna salata tabitino julde nden kanat nde laatike ala almuminina e dow gomɗinɓe ɓen kitaban ay mafrudan ko farlande mawqutan waɗanande waqtuji o wana noon kanko allah azza wa jalla o wi wa ahalla allahu albay'a wa harrama riba kanko allah o dagini ngeygu ngun o harmini riba o no kadi koko tawata ko jeeyaɗum e min almuhkamati fi lqur'an wa kadhalika kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum non kadi ko hunde nde tawata ko jeeyande e min almuhkamat idan si innama ayat muhkamat ko allati la tahtaju ila gayriha litafsiriha ay limarifati maaniha oɗen ayeje ɗe tawata ɗe haton jina e ayeje goo fi firugol ɗe kanɗe tigi kanɗe tun ɗe yoni ko fira hoore majje amma al ayat al mutashabihat hiya allati tahtaju ila gayriha litafsiriha ayeje ɗe tawata ko ayeje jiɓuɗe ɗen ɗon ko ayeje ɗe tawata hiɗe haton jini e ayeje goo ko wonaɗe fi andugol ko honɗum woni maana kañum ɗen ɗon ayeje kande tun e hoore majje neɗɗo on e hoore muɗum si o jangiɗe kande tun o wawata andude ko honɗum woni maana kañum ɗen ɗon ayeje joni noon allahu tabaraka wa taala o wi fa amma alladina fi qulubihim zaygun ɓeɗo yimɓe ɓe tawata kamɓe no ka ɓerɗe maɓɓe o ñaare ɓen kamɓe hiɓe tirti al ayat al muhkamat kamɓe fayattabi'una ma tashabaha min hiɓe jokka ayeje ɗe tawata ko ayeje jilbuɗe ɗen ibtigha al fitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi Allah jalla wa ala o wi wonde ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawata hiɓe jokkude ayeje jiɓuɗe ɗen ɓe terto ɗon ayeje laaɓuɗe ɗe tawata ɗen ɗon ñawoje majje on no henti no laaɓi pos fi honɗum ibtigha al fitna ka ɗaɓɓugol fitna mo saka hakkude julɓe ɓen kadina wa ibtigha ta'wilihi e ɗaɓɓitugol firo ɗen allahu wi wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi karmo koɓe goo maki wonde mana o wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah anda firo ɗen ɗon sina Allah azza wa jalla kanko tum amma warrasikhuna fil ilmi ɗum ɗon ko istinaf woɓɓe goo yaari wonde waw won ɗon ko wawu atf yani la wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm anda firo ɗen ɗon siwana Allah azza wa jal kanko e ɓen ɓe tawata ko tutiɓe e gandal ɓen ɓe tawata ko marɓe gande ɗum waɗi oɗo neɗɗanke no hanani mo kanko neɗɗo on ɗettugol ɗeɗo ayeje ɗe tawata ko al ayat al mutashabihat o nattade e al ayat al muhkamat kanko neɗɗanke on o anda ko honɗum woni maana majje on o anda ko honɗum o jogoto e majje andi ɓeeɗo ɓe tawata ko annasara e hoore muɗum kamɓe tigi ɓe yeɓɓuno ɓe naati hayin e ɗum ɗon e fiyake annabi isa alayhi salatu wassalam no e maɓɓe kamɓe annasara darotoɓe wiya wonde annabi isa no jeeya e dalilaji maɓɓe wona ɓe wowlirta noon kamɓe wonde annabi isa alayhi salatu wassalam ko geɗal allahu tabaraka wa ta'ala wo allahu tabaraka wa ta'ala tigi wi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ɓe wi wo min on ɗon ko littab'id bimana ko fiyo gingol ma so tawi on tigi inni joni min at-tullabi man hafida darsahu no e janganakuɓe ɓen on mo tawata ko hunjiɗo darsu muɗum o min on ko littab'id hada min maali ɗum ɗo ko immorde jawdi an ndin min on ko littab'id tawi noon
on min ɗon mo Allah tabaraka wa ta'ala wiɗo wa ruhun minhu on ɗon min on maana muɗum on ko lil ibtida'i ko fi fuɗɗagol bi maana wa ruhun khalaqahu Allahu tabaraka wa ta'ala min indihi ruhu mo tawata kanko Allah azza wa jalla o tagimo ka makko min on ko lil ibtida la lit tab'id لا للتبعيد وكذلك وكلمته ألقاها إلى مريم neɗɗo on si tawi hawri o ndaari ɗum ɗon si tawi ko o neɗɗo mo tawata ko o neɗɗo mo ala e ɗo worde qur'ana e sunna mo ala kanko neɗɗanke on ɗo worde islam o wiyay wonde kalimatu allahi azza wa jalla ko sifatun min sifati llah wa kalimatuhu gayru makhluqa ɗum ɗo bila shakkin ko haq o ɓaha ɗon honɗum wi'ugol wonde annabi isa alayhi salatu wassalam ko kalimatun min allah wal kalimatu min allahi sifatun lillah والصفة لله غير مخلوقة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي معنى مولو إمام أحمد بن حنبل قدوة بماكي ون النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بلا تركون الله kono kamɓe annabi isa kamɓe tigi wanaɓe konngol allahu azza wa jal inna mathala isa inda allahi ka mathali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun andi sa ɗettiɗa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu a artiri ɗum ɗo e oɗo aya mo tawata kanko ko o muhkama a anda e mana ko woni kon mutashabih ɗa ɓe nasifamiki إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون no niɓɓitani goɗɗo niɓɓitana hay e gooto ina naray ɗum ɗo ko be neɗɗo on faamol waɗa noon ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko ahlal bida'i e hoore muɗum heɓe ukko e ɗum ka heewi e nokkeli ka qur'anare allahu tabaraka wa ta'ala nokkeli ka heewi e qur'anare allah mathalan wona ɓeɗo jahmiya no jeeya e shubuhaji ɗi ɓe jogiti ɓe yahay ɓe inna wonde allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wawi landade neɗɗon ɓe inna alqur'anu ko shey walla laysa bi shey sa inni ɓe alqur'anu ko shey ɓe innama allah tabaraka wa ta'ala o wi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar بيها بينما وخلق كل شيء فقدره تقديرا بوقت يدون الله خالق كل شيء إنها كله يدا القرآن شيء no علماء بماكي جوابهم هو أمر سهل وهو نبي وهنا نبينا go الله تبارك وتعالى ويوتيهم في هور مكو ويقول أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لندو بيكو هندو هونde ɓuri mawnude seedande bi maana ko hombo ɓuri mawnude seedagol awa ko hombo ɓuri mawnude seedande si o seedike allahu o wi qulillah ko allah ese sa landike ɓe ɗon ɓe innete allah azza wa jalla ko makhluq khalaqa nafsa la imam ahmad ibn hanbalin ɓe maaki kadi wonde no jeeya e kañum ko ɓe ruttirte jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka o janti ɗon nduɗo hendu ndu kanko allahu tabaraka wa ta'ala o imminno e ɓeeɗo aadinkoɓe ko wino ko tudammiru
kulla shay'in bi idni rabbiha ta on tudammiru kulla shay'in hal dammarat as-samawati wal ard est ce que hendu ndu bonnuno ndu jiibituno asamawuji ɗi ndu jiibitano asamawuji est ce que ndu jiibituno leydi ndi dendangal mayre la tudammiru kulla shay'in bi idni rabbiha ɗon ko amun yuradu bihi l khas non lasino famade ɗum ko jeeya ɗum e subuhaji maɓɓe kamɓe ɓeɗo jahmiya ɗiɓe wallinta ka yaasi fi darugol si tawi ɓe waway jiiɓude haqqille yimɓe ɓe ko wana noon si tawi hawri en daari e nokkeli hewɗi ka qur'an ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓe yimɓe bid'a ɓen no jiya e ko ɓe majjiri sabanede mattertagol maɓɓe almuhkamat ɓe uggino ɓe naatay almutashabihat ɓe ronka ruttude almutashabihat ila almuhkamat fiyo ɓe wawa andude ko honɗuni ma'ana kañum almutashabihat ko ɗon si jommi meɗen tabaraka wa taala o holli en anni e maɓɓe on kanko allah tabaraka wa taala o wi ko ibtigaa alfitna ko ɗaɓɓugol fitna woni ko ɓe woni e warrude ɗum ima meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam janguno o aya qala ɓe maaki ida ra'aytum alladina si o yi'i ɓen yattabi'una almutashabih heɓe jokka koko tawata koko jiɓi kon ɓe terto al muhkam mana muɗum ɓe sela muhkam ɓe wallinato ɓe yaha e mutashabih ɓe fubbo e ɗen ɗon ɓe ronkade nattude e muhkam fiyo ɓe wawa famude manaji muɗum ɗin ay wa yatrukuna al muhkam ɓe terto koko laɓɓina koko laɓɓina ko tawata ɗum ɗon ŋeñama allahu wi fa ula nelaɗon maki alayhi salatu wassalam fa ulaika alladina ko ɓen tigi woni ɓen ɓe tawata samma allahu ahla zeyri ko ɓen woni ɓen ɓe tata allah azza wa jalla o inniɓe yimɓe oñaare ɓe maki fahdharuhum rente e maɓɓe annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallama yuhadhiruna min ahli lbidai kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rentinage ɓeɗo yimɓe biɗa joni noon ndeɗo rentinande nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo fahdharuhum no mari manaji boy ko rente e heɗagol ɓe rente e jangugol e jungo maɓɓe rente e joɗodugol e maɓɓe rente e wondugol e maɓɓe kono sa daari a tawa hande al asaf shadid jiddan no heewi e yimɓe ɓe tawata kamɓe golle maɓɓe ɗen fop ko jentagol yimɓe bida ko wowlata e ko nandi sifa ɗin piiji e jentagol subuhaji ɓen ko ɗo waɗi subuhaji ɗin aray ɗi tampina ɓe ɗi lorra ɓe moƴƴa ɓe jiɓo andude ko honno ɓe ñortirta ɗin subuhaji e haqqille maɓɓe ɗe ɓe jento subuhaji yimɓe bida ɗi tawata ɓe hewtanali wawugol ñortugol ɗum ɗon wontanaɓe muskila molanaɗo ko ɗum waɗi salaf kamɓe ɓe jaɓatano abadan jentade ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓeɗa allahumma illa si wona hara haaju yani few tawa ko beɗum ɗon hara kadi ko fi darugol no ɓe ruttira ɗum ko sigo ɗum waɗani muhammad ibne sirin andi ɓen ko jeeyaɓe e min kibari ulama attabi'in kamɓe muhammad ibne sirin ñande go goɗɗo arno tayɓe walla yimɓe ɗiɗo arno tayɓe ɓe tata ko jeeyaɓe min ahlil bidai goɗɗo e maɓɓe wi da'ani aqra alayka aya min alquran ɗimmo o wi da'ani uhaddithuka hadithan ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe muhammad ibne sirin ɓe maki imma an taquma wa imma an aquma ko immo ɗon on ɗiɗon noon yahon accollanka tawɗon lan ɗon ma min mi immo mi yaha mi acca on ɗo o sati kañum yimɓe ɓiraɓen immiɓe mo ɓe wonduno e muɗum on inni ɓe goɗɗo wiyano jangande on aya qur'ana salo ɗon goɗɗo wiyano jangande on hadis salo ɗon ɓe maki wonde ɓeɗo ko yimɓe subuhaji ni kamɓe heɓe hulani hoore maɓɓe ta ɓen ɗon addu subuhaji goɗɗon tawa ɗin subuhaji ɗon soñjayɓe mana mum hara ɓe ɗaɓɓitay ko neeɓi si ɓe wawa yi'ude ko honno ɗin ɗon subuhaji ɗi ruttirte ko honno ɗin ɗon ñortirte si tawi wona cheikh mouhammad ibne sirin rahimahullahu ɓe hulani hoore maɓɓe sifa ɗum ɗon aray fa nahnu min babi awla wannelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki fahdaruhum rente e maɓɓe rente e jentagol ɓe
hono yimɓe buyno woodi hannde ɓe tata pellet le hiɓe anndin ɓe ala mustawa ruttugol ɗin subuhaje wona ka meɗen ɗo tano jento tijjaniya ko wowlata no jento chiya ko wowlata tawa tuma kala nde émission ɓen ɗon fuɗɗi aya on tigi no gapita radio ɓanna kono wuro o jento ɗon aya ɓena ɓe yarnamo subuhaji ha o haara goɗɗum ɗum sina allahu faabimo ɓe wowla ɗon hadis ta hadis on no selli ken ko firo makko ngon ɓe ɓoyli o daro o fenna hadis on o heɓa noon golle par ce que sa wi ɗon hadise on sella ara yan tigi a heɓi probléme hadis on no sell no wawa wonde ara mo selli ken on hara ko maana no ɓe addiri noon woni sella nde noon si tawi anga sendidira ɗum ɗon ɓe jangi hadis on ɓe firirinoɓe ɓe faalira no gasa yaha ha inna hadis on sella ara heɓi probléme sellina hadise on sina allahu faabima kadi yaha ha sellina ko ɓe wi ko gara heɓi probléme ko kadi waɗi so tawi ko moƴƴani neɗɗo on kan ko yo fowti noppi makko ɗin e ɓeeɗo ɓe tawata ko ahlal bidai wal ahwa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كم ابن عمر مفرنو كمتوين لادو عليه الصلاة والسلام فسمع صوت رجلين بناني كم بنلادو عليه الصلاة والسلام هيتو yimɓe ɗiɗo ɓe tawata ikhtalafa hiɓe lurri fi ayatin e aya tawi ɓe lurri nelaɗo alayhi salatu wassalam no nande hitoji maɓɓe ɗi mo kala e maɓɓe no wowlude e fi on ɗon aya oya wowla oya kadi wowla oya kadi wowla oya kadi wowla ana muɗum ɓe waɗi munaqasha e fiyake aya on fa kharaja fi wajhihi lgadab yalti e yeeso nelaɗo alayhi salatu wassalamu tikkere fa qala ɓe maki innama halaka andede ko halki man kana qablakum ɓen ɓe tawata ko aditiɓe on bi kathrati ande ko halkori ɓen ɓe tawata ko aditiɓe on bi kathrati su'alihim ko ɗuɗugol landagol maɓɓe ko tawata nafatako yani lande ɗe tawata ko lande memminirɗe fitna lande ɗe tawata ko memminirɗe jiɓaye lande ɗe andanɗa hoore maɗa ko sakirɗe lurral wa ikhtilafihim e lutodirgol maɓɓe kadi ala anbiyaihim e annabaɓe maɓɓe ɓen annabaɓe maɓɓe ɓe wona e goɗɗum ɓe yara ɓe sinca piiji goo ɓe tawata annabaɓe maɓɓe ɓe rewirali allahu tabaraka wa taala ɓe maki fa ida amartukum bi cheyin si tawi min mi yamiri on goɗɗum fatu minhu mastata'tum are e ɗum ɗo yerutaka moɗon kala ko mi yamiri on are e muɗum yerutaka moɗon on ibnu adama ko ɗum o fo waɗɗina ko yerutaka makko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha wonki ki waɗɗinaka si wona yeru ko kitakanako ɗo jom meɗe wi attaqullaha mastata'tum hulire allah azza wa jalla yerutaka moɗon o fatu minhu mastata'tum yon noon an si a wi ko haɗo wawɗa ko yimɓe ɓe wawɗa ɗayinde na allah subhanahu wa taala kanko e mo andi ittiri ko wawɗa ko si tawi a waɗi ɗum ɗon awa si a waɗa ɗum ɗon kadi awa anda tun ko kanko anduɗo ɗum on hasboytama ñalande dargal wa ida nahaytukum an cheyin si tawi le mi haɗi on goɗɗum fajitani buhu woɗɗite ɗum ɗon ɗo ɓe makale woɗɗite yerutaka moɗon o anda sino famata fajitani buhu woɗɗite ɗum ɗon akhrajahu al-bukhari wa muslim ɗum ɗo oɗo mako maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓawo ɓe nande ɓeɗo ɗiɗo ko woni e lurrude kon ɗum ɗo ko hollugol e wonde asli ko wiyete ko lurral hakkude julɓe ɓen ko hunde ŋiñande asli ko wiyete ko lurral hakkude julɓe ɓen ko hunde ŋiñande waɗi si allahu tabaraka wa taala amarana bil ijtima'i ala alhaqqi wa nahana an التفرق والاختلاف فيه أنك الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حوتي أنفومو دون جوغيتو دون دفتر الله عز وجل نن جوغيتو دون دين مكو كان حرا فتاكي أن سرتالي كذلك كانك الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى وتأووا بن بتواتك فتشي بسرت باو
arde ɓe ɗiɗo hujjaji ɓanguɗi ɗum woni alyahudu kañum may an nasara jo menen tabaraka wa taala o holli en wonde attafarruqu wal ihtilafu fi lhaqqi ɗum ko jeeyaɗum e min sifati ahlil kitabi ko wana noon o holli en ɗum e aya goo ko min sifati lmushrikin hanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde wala takunu min almushrikina min alladina farraqu dinahum wa kanu shiyan kullu hizbin bima ladayhim farihun o wi wata on laato dey jiyaɓe e ɓeeɗo yimɓe shirkeyɓe ɓen ɓe tawata ɓe feccike kamɓe woɓɓe goo yaariɗa woɓɓe maɓɓe rewi lewru woɓɓe maɓɓe rewi naange woɓɓe rewi koode woɓɓe rewi giiteli woɓɓe rewi kaaƴe woɓɓe rewi leɗɗe woɓɓe rewi yimɓe tawi kullu hizbin bima ladayhim farihun bal kanko allah tabaraka wa taala o wi inna alladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shey o wi ɓe yimɓe ɓe tata ko fecciɓe ɓe waɗi dina maɓɓe kam pecce pecce annelaɗo alayhi salatu wassalamu a jeyaka e maɓɓe few ɗum hollata wonde al aslu asli on ka dina julɓe ɓen dagotako yoɓe fecco dagotako yoɓe lurru joni noon ko honɗum a gerdata a sharia dina allah tabaraka wa taala no yamiri yimɓe ɓe moɓodirgol par ce que no jeeya ko yimɓe buy woni faljude kamɓe wiwgol tu yo moɓodire lanni la allah tabaraka wa taala nde o yamirno moɓodiral ngal o yamirali yo moɓodire tun ko yamiri koye moɓodire hoore honɗum e hoore gonga ɗum waɗi so wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko joguite dina makko kan qur'anare makko nin sunna nelaɗo makko alayhi salatu wassalam si tawi no hawri kanko allah tabaraka wa taala ko o faandino koyo moɓodire tun nelaɗo alayhi salatu wassalam laaɓi jelu kuffaru quraish no fontande ɓe juuɗe fiyo ɓe hawtu ɓe arno ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi yo nelaɗo jaɓu alayhi salatu wassalam ɓe faamodira ka tigi tigi ɓe rewa allah tabaraka wa taala hitande on tuma ɓe kafidoya kadi ɓe rewoya sanamuji ɗin kadi hitande hikkunde ɗon nden ɓe yaran allahu jalla wa ala o tippini suratul kafirun kanko allahu jalla wa ala o tippinigol qul ya ayyuha lkafiruna la abudu ma tabudun haka o wiɗon lakum dinukum waliya din so tawino ko fi tuyo fotte kanko allah jalla wa ala ko ɗum waɗayno o yamirayno nelaɗo alayhi salatu wassalam awa jaɓu ara hollurraade ɓe yehi ɓe wi yo nelaɗon alayhi salatu wassalamu tippito kamɓe kadi ɓe tippito allahu wi waddu law tudhinu fa yudhinun ɓe ko faala ko law turakhis fa yurakhisun koɓe faala ko so tawi a newnayno tippitoɗa e dina ma ka goɗɗum kamɓe kadi ɓe tippito ɓe ara fotton ɗo andi ɗum ɗo ko daabu yimɓe bomɓe ɓen fof ɓe feewaɓen fof ko ni way ya yimɓe biɗa ɓen ko ni way sa lutodiro yimɓe biɗa heewɓe wona ka bolonda e ko nandi e muɗum ko ɗum ɓe wiyatama ɓe wiya woni joni he a jaɓay tippade seeɗa minen kadi min tippo seeɗa fiye waw foftude pircol iblisu alayhi la'ana molanagol nagam fuɗɗa udditanede ngol lawol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe udditana non neɗɗo kala mo tawata ko iwɗo e gonga on o yehi e mere ɗen ko on ɗon woni feccuɗo julɓe ɓen wona neɗɗo tabituɗo e gonga dey tabituɗo o gonga on ɗon jama al muslimin ko on ɗon aljama'atu ko ma wafaqa al haqqa wa in kunta wahdaki amma on mo tawata o tertike gonga on wa dhahaba ila al batili ko on ɗon woni on mo tawata farraqa bayna al muslimin anda sino famade ɗum ko hunde nde tawata jama on no hani famude ɗum moƴƴa si innama ijtami'u najtami' nam najtami' lakin ala madha ala alkitabi wassunnati bi fahmi salafi l umma ko ɗum ɗon sharia o yamiri a wonu ɗon si a woni ɗon fa antal jama kala neɗɗo mo tawata ko lundiɗo o jaɓali wonde ɗon on ɗon kanko woni feccuɗo ɗeɗo mofte ɗum ɗo ko hunde nde tata ko nde handen faamu nder wa nafsu shay'in kañum oɗo hadise hoore mum himo holla en wonde ko wiyete kon puuɗodirgol jidal
كنيم خصومة كأصل الشريعة دين سنا هاج ندي مورون كو يترنئ دون ترد لكن ونهون نتواتك حرم على الإطلاق ونهون نتواتك حرم على الإطلاق ونهون نتواتك هند حرم فيو نوارande wonde ka dagoto nowarande wonde ka hada masalan si tawi ko yimbe be tawata ko yimbe fottube ka usulul din himbe fotti ka aqida himbe fotti tigi tigi ka manhaj yawgol e mas'alaji di tata ko masail khilafiyya ijtihadiyya memmino ya don mushkilaji tawat juutinay halay dun don la shakka ko amrun manhiyun an ko hunde tata ko hadande hunde tata ko hadande masalan jon neddo mo tata odo mutamassikun bil kitabi was sunnati ala fahmi salaf oda kadi mutamassikun bil kitabi was sunnati ala fahmi salaf ara mas'ala sifa ko yondire fiyake mas'ala al qabd wala al irsal ba'da ar raf'i min ar ruku'i memina hala fi on do mas'ala don ha dum adda lurral hakkunde mabbe adda feccagol hakkunde mabbe ko jari ko masalaji di tata ko masail khilafiyya dum non fo neddo on no hani wattude limul wa nafsu shay'in ko yondiri ko ngi mujadalatu ahli al bid'i wenji dugole yimbe bid'a ben kadi karmo ko ben no fecci si tawi haaju yani tawa nafoore ko heɓoto toon konko ɗum ɗon ɓuri mawnude edi bone heɓoto ɗon haray neɗɗanke on ko ɗum ɗon o daranto amma noon si tawi hawri ko bone heɓoto e muɗum nafoore heɓotako walla bone heɓotako on no mawni ɓuri nafoore nden haray na ya poɗodira e maɓɓe few a jeeya noon e ko hollata ko wonde dambugal ngal fermaka few jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan ahla alkitabi kuffar kanko Allah azza wa jalla abaha lana wa ahalla lana mujadalata ahli alkitabi idha da'at alhaja ko wana non o wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana watiyonu wajadilhum billati hiya ahsan idan wadwar sikarmo koɓɓen no fecci ɗum ɗon jooɗo dugal e neɗɗo bida wadda e makko munaqasha no fecco si tawi da'atil haaja tawi almaslaha akbar wa a'zam min almafsad hara neɗɗon koye waɗi amma si tawi haaju noddali walla tawi ko mafsada tu wonto maɗum almafsada e hoore muɗum akbar wa a'zam min almaslaha kanko neɗɗon koye waɗu rafudu e muɗum nayo memmi وقال صلى الله عليه وسلم كم بين لارون عليه الصلاة والسلام بماك من أحيا سنة من سنتي kala on neɗɗo wurnituɗo sunna jiyaɗo e sunnaji an ɗin qad umitat ba'di tawi kañum sunna on o warama ɓawo an fa inna lahu tabitino wodanimo min al ajri e baraji ɗin mithla ujuri man amila biha sifa joddiji ɓen gollirɓe kañum sunna on min gayri an yankusa ko halda nde o ɗuytata min ujurihim e joddiji maɓɓe ɗin shay'an hay e hunde waman ibtada'a kala on sincuɗo kadi bid'atan dalala bid'a mo tawata ko o majjere woni hunde nde tawata o sincinde ka diina ko min mi addali la yardaha Allahu ko Allah azza wa jalla welaka wa rasuluhu en elaɗo makko alayhi salatu wassalam kana alayhi latoto e dow makko min al ithmi immorde e bakkatu mithlu athami man amila biha yeru bakkatu kala gollitirɗo on bid'a ɗum la yanqusu ɗuytata kadi la yanqusu dhalika ɗum ɗon ɗuytata min awzarihim e bakkatuji ɓen ɗon ɗin shay'an hay e hoonde رواه بلال بن الحارث المازني وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. رواه حديث شيخ الألباني عليه رحمة الله ضعفه بلو إنيمو لكن معنى مكو أن كانكو حديثونكو معنى سلدو وأنه أري حديثا جغود تواتكو سلدو تندين دي صفة مونو كان بنلانو عليه الصلاة والسلام كبه جانتي من سنة سنة حسنة
wa man sanna sunnatan sayyi'a anda wonde man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna kadhalika sunnatan sayyi'atan falahu ithmuha wa ithmu man amila biha koni way kala neɗɗo mo tawata sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o warama o wurniti kañum on ɗon sunna mana muɗum sunna mo tata jama on taƴike mo few fayda seeɗa ɓe yiratamo ma on ɗo wuren ɓe wuri ɗuɗa e mum ɓen hay ɓe andamo ara wurnita kañum on ɗon sunna gollitiramo wowlamo adda dalil muɗum on ɓanginana jama on wonde ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e min sunani sayyidil mursalin sunnaji nelaɗon alayhi salatu wassalam kala waɗɗo ɗum ɗo o mari baraji goo ko wurniti kañum sunna on kon o mari baraji ɗiɗi ko gollitir sunna on kon o mari baraji tati ko o noddi ko yimɓe ɓen e on ɗon sunna kala gollitirɗo on ɗon kanko neɗɗo on o heɓay baraji yeru ko on ɗon heɓi kon harale o ɗuytanali hay goto e maɓɓe ko wana noon kadi si tawi o sinci bid'a kanko neɗɗo on kono wonirta alhaali makko o heɓay bakkatu ko sinci bid'a on kon taw ko gollitirmo kon kadi o heɓa bakkatu ɓe yimɓe kadi ɓe tawata ko yimɓe yiwtirɓe ɓaawo makko ɓe jokki on ɗon bid'a kanko neɗɗo on o heɓa bakkatu yeru ko ɓen ɗon heɓi kon fop hara o ɗuytanali ɓe hay e hunde ɗo ko hunde nde tawata ko hollay nde en wonde ko ha honto daragol wurnita ɗiɗo sunnaji nelaɗon alayhi salatu wassalamu mari moƴƴere e noddugol yimɓe ɓen faade e sunnaji nelaɗon alayhi salatu wassalam ko wana noon hollugol en tanaji e nambaraji ko yowodiri e sincugol e kaaɗo dina e noddugol yimɓe ɓen kadi faade e ɗin ɗon bid'aji amere kañɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam hadis ali ibn abi talib wonɗo ka musnad imam ahmad e ka sunan e ka sahihu muslim nelaɗon alayhi salatu wassalam wona ali ibn abi talib ɓe makirno wonde la'ana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama man awa muhdathan nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe huɗi kala on neɗɗo mo tawata ko wernuɗo muhdathan bid'a ana bid'a si tawi hawri bid'a on o sincama ha gesi an a jaɓimo wernude ka maɗa a jaɓi udditude guite ha bid'a sincama o addama kama kadi a wernimo teleɗa mari doole raɗagol on bid'a hara o waɗali kama maka juulirde ka ardiɗa ɗon a jaɓi ɗum ɗon ari wernama ɗon teleɗa wawi duñude ɗum ɗon an e hoore maɗa ko hunde nde tawata ndin ɗon kuddi no fewtuma tana molnama ko yowdiri bid'a kono martanaji mawɗi وروي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي كلا أن سنجدو الدين أمن كادو كتوات جياك أمكة بمعنى كون كتوات إوراك الله تبارك وتعالى ونا وحي علاك قرآن علاك سنة فهو رد كانكو نتلو أنكو أو رتتيدو أنكو رتتيدو يمكو كانكو نتلو رواية إمام مسلم بماكي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كلا قولو دو قولال نغال تاوتا ونامن يمري كان قولال نغال يوم القيامة كانكو نتلو وجوني تتنغال الله تبارك وتعالى جبتا صفات ان دون قول no kadi ko rentingol en e ko wiyete ko bid'a hollugol wonde golle bid'a ko de mawni ko de mawni de poɓiɗay ko de mawni ko de mawni de poɓiɗay ko de ɗuuɗi wo ko de ɗuuɗin ko golle de tawata ko fuuyayde de nafoyta joom muɗum hay e hunde balɗe lorraymo wa روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة حديث ضعيف ضعفه الألباني في ظلال الجنة اتاما في اللامة وند اتاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونلادون عليه الصلاة والسلام بما كان يممين عائشة رضي الله عنها بما كي أولو آية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ɓeɗo ɓe tata ɓe fecci dina maɓɓe kamɓe woni pecce ajiyaka e maɓɓe ha yahunde ɓe ko ashabul bid'i ko yimɓe bid'aji ɓen wal ahwa'i
ɓe beleɗe ɗen min hadihi l umma e ɗeɗo mofte ɗo hayso tawi sanad hadith on ko lowɗo kono mana on ko manan sahih inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay pellet oɗo ayano natori ɗon ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko yimɓe bid'aji ɓe yimɓe bid'aji goto kala sinciri bid'a feere masalan shi'a no sinciri bid'aji mum feere tijjaniya no sinciri bid'aji muɗum feere mu'tazila no sinciri bid'aji mum feere khawariji no sinciri ɗi muɗum feere murji'a no jokkiri ɗon feere ɓeɗo fof maɓɓe ko yimɓe ɓe tawata ko sincuɓe bid'aji hay goto e maɓɓe jaɓali yondinorde bil kitabi was sunnati ala fahmi sahaba ɓeɗo annabiyu sallllahu alayhi wa sallam laysa minhum fi shay e jeeyaka e maɓɓe hay e hunde وعن العرباد ابن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأميركم وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة اتما بيد صحابة بتدبون العرباد بن سارية رضي الله عنه بماكي وند صلى بنا بماكي وند صلى بنا جلن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح جلد صبحا فوعظنا بواجي من موعظة وجلت منها القلوب واجي هولري sabu makko huli immorde e makko ɓerɗe ɗen moƴƴa wa zarafat minha al uyun gite ɗen kadi hibbi gomɗi ay gomɗi ɗin kadi hibbi ili immorde e waaju ngu wa qala qa'ilun goɗɗo goo e wi'uɓe wi'i ay goto e sahaba ɓen ka annaha maw'idatu muwaddi'in ɓuɗo waaju moɗon o nandita e waaju wonɗo waynitade wondiɓe muɗum fa awsina wasiyeme qala ɓe maki kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama usikum miɗo wasiyo on bi taqwallahi kulol allah sam'i wa ta'ati kañumma e nanugol ɗoftano li amirikum hoorejo moɗon on wa in kana abdan haysi tawi hawri o laatike ko maccuɗo habashiyankejo ani lanɗo laamiɗo on madama ko o julɗo lamatere makko ni ko ndi fandi wo e hoore moɗon haray koye on ɗofto mo ɗoɗon sinnama lanɗo laamiɗo on wana lanɗo leydi ndin tumfanda parce que yimɓe goo ko ɗon woni nawrude hoɓɓe goo sikka e wonde ko faanda ɗo li amirikum ko lanɗo leydi ndin tulla saare ka wonɗa ɗon gouverneur jo laamiɗo on ɗon ko amiru ka ko waliyun min awliyai amérique préfet mo wonɗa e ley mum on nafsu chey maire mo wonɗa e ley mum on kadalik chef quartier mo wonɗa e ley mum on wana non chef secteur mo wonɗa e ley mum on kadi wana non ko ni woniri alhaali on wat si tawi karmo koɓɓen ɓe maaki wonde kala kadi mo tawata komo lanɗo on halfini goɗɗum e fiyakuji yowodirɗo e fiyakuji moɗon ɗin on ɗon neɗɗo e hoore muɗum ko o jeyaɗo e ɓen tawata no waɗɗima ɗoftagol ka wiyaɗo wa ulil amri minkum no jeeya masalan an neɗɗanke on si a ari joni wona ari e ron point a tawi policier ɓe no dari ɓe darniri on onon ka hikkorɗon noon fiyo yimɓe luttuɓe ɓen feƴƴu fa alayka an tuti'ahum no waɗɗima ya ɗoftoɓe ko waɗi noon koɓe hon ɗum koɓe mumassil oɗo waliyul amri o kono argol ɗum ɓe daro tun on tigi yenna hoɓe daro tappiraɓe hay motoji muɗum ɗin ma otoje muɗum ɗe ma ko nande si fadi piiji ɓeyna dare on tigi fonsa ɗum ɗon fof ko jeeya ɗum e piiji ɗi tata ko lundiɗi sharia dina si ɓe wima daro kadi daro yaltin kaydi
hono wigol mi yaltintami sali fayda no wiyeɓe mi yaltintami sali ɓen fof ko mankiraɓe mi yaltintami sali woɓɓe go haray kaydiji ɗin no timmigoy kono probléme on ko honto woni waray ɓe mankira goɗɗum e hedde machine maɓɓe on kanko ti ma e hoore maɓɓe kamɓe tigi ɓe wiya yo ɓe watto paɗe fermé si ɓe dogina moto ɓe ɗaɓɓa paɗo e pettuɓe waɗa policier jon si ɓe jonnimo kaydiji ɗin mo jogitade ɗo enna ko paɗe pettu waɗɗa non fof on waɗugol paɗe fermé ɗon waɗa casque ko nandi sifa ɗin piiji ɗum ko jeeyaɗum emin baabi ta'ati waliyil amr cheikh usamin ɓe maki angal waɗugol ɗum ɗon ko jeeyaɗum emin baabi masiyatihi a heɓay bakkatu e muɗum jama o noon no ay fini koy kamɓe ɓe ay fini ɓe sikkuri ɗum ko sama kala no non ko piiji ɗi tawata sharia dina kan ko ɗum waɗi si joomin me wi udkhulu fi silmi kaffa sharia on ko ya jogo fuu fop ɗo ko piiji ɗi neɗɗon hani wattude ile muɗum moƴƴa waɗi leyɗe goo sa yehi toon a yi kamɓe no ɓe wondire police ɓe maɓɓe ɓe angal ɓe police ju si dariki o sifli o wima ɗa e ko hawjuɗa wa ko walay so o wima kadi kaydiji ɗin ko a yaltinaɗi ɗi fop majji Allah walle ara mankade manki ko resi wondi on on nayinugol joni accumi jeejama mi ndara sa jaɓa ma sa jaɓata oye aya hayle kadi yoɓoya resi on ko ɗo yata goɗɗo no baaƴa police jo sera ɗa enna joni ko onno famodire ko tata no windi no goɗɗum tigi no duwa yoɓude 100 000 famodiron ɗon ha ɗetta 15 000 20 000 30 000 jonnamo a wi probléme ɓurɗo mawnude probléme mo waɗɗa on ko mankinɗa kaydi ko par ce que a naadi hoorema e bakkatu kadi mawɗo ɗum woni a richwa par ce que konko waɗɗa ɗon ko geynari noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki arrashi wal murtashi fi nnar ɓe maki neɗɗo mo tawata ko neɗɗo yeynowo e yeyneteɗo on ɓeɗo ɓe fof maɓɓe ɓe kambana yawgol yiite ɓe fof maɓɓe nugol me joni mayɗa famodire on fa si tawi ko 100 000 waɗɗima ko ɗi yoɓoyta no ara ka sharia newinata ya jonnu mbuuɗi hettoɗa kono ko si tawi hawri a tooña ma ɗum ko haqqe maɗa net a etike fiya hettumo hara a yoɓali ɓe salike ta ko be yoɓa fiya hettumo ɗon karmo koɓe maki ɗum ɗon nangenari mo tawa haqqe ma mo duwaɗa hettude few sayi ka duwaɗa hewtude ɗon hettude ɗon hewti kono ɓe salike ma jonnitude ɗon tawi sa jonnali mbuuɗi a hendota ko jonna mbuuɗi ma ɗin fiya hendo ɗum ɗon ala ella ko haqqe maɗa laaɓanɗoma woni ko hettuɗa kono amma ka tawata ala goonga ɓaynama joni ko ɗum ɗo yoɓata daroɗa ɗon e pooɗitugol mo hedde ɗa daron ɗon ha ko jonnon mo hawɓe ko honno winnata ɓenne simi jonnimo ɗin o naɓoytaɗi alayka ma hummilta wa alayhi ma hummila an no waɗɗima ko rondaɗa kon no waɗɗimo ko ronda ko an hiɗa hasbede feere kanko kadi o hasboyte feere yawmal qiyama an a hasbete ene a jonnuno ko hanɗa jonnude ko kanko kadi o hasboyte yawmal qiyama ɓawo hendike on haɓuno ko hani yaade ɗo anda simami eyo ɗon ɗin ɗon ko piiji ɗi tata jama on hani wattude e muɗum moƴƴo ɓe maki fa innahu ko waɗino man yaish minkum kala o wuruɗo e moɗon ko juuti fa sayara ikhtilafan kathira no sati ko yallirral ɗuɗungal eɗe mofte an ɗo ɗuɗungal mum eno noon koye ɗum wuruɗe ganda ñande o feddewi no saaki ñande o feddewi no yalti fe hay goɗɗo no jooɗoɗa wiyata bindu ennama kanko woni waliyu on gari ɗaɓɓa ko jokka ɗum goɗɗo yalta to ɓuray setta enen ɗo goy fa ɓeɗo ko suusi wiide ko waliyu leyɗe go e goɗɗo no ɗo wayrodira jemma wiyata bindu ennama woni annabajo enen ɗo bete gondigi suusireedu o ko suusireedu sina o iblisa yaltirnoɗo tawoya to wiiti gadi imam mahdi on ɗo gadi yawno ha hewtiɗo gono suusal feƴƴude ɗon ono leyɗe goo a yaha e nokkeli goo wayrindira e goɗɗo kiikiɗe wiyata bimbi to yiiɗon o enama min woni annabajo ɗum kan noon o heɓa jokkuɓe mo kadi few andi ko metti heɓude jokkuɓe koka goonga ko metti heɓude jokkude jokkayɓe makko ka goonga ko ɗo arata darɗa ɗo e laawol waajoɗa ɗum ha ronka arɗo o darama feƴƴa
arɗo darama feƴƴa sikkata waje toon goɗɗo go sorto yeeso ma to o yaltida e jembeeru jama moɓoyore makko ɓe mooɓo noon mooɓade goyi hay wonnoɓe ñamude accuda ɓe doga ɓe ara ɓe bero hoore makko ɗonno ko hunde nde tawata neɗɗo no haton jini e du'a molanaɗo e ɗeɗo mofte e oɗo zaman meɗen ɓe maki fa aleykum harayde waɗɗike on bi sunnati jogitagol sunna an on wo sunnati l khulafai rachidin e sunna ɓeɗo lontiɓe law fewɓe almahdiyin ayɓe tawata yani ko fewɓe e gandal fewɓe e golle min baadi ɓawa addu alayha gatire ɗin sunnaji ɗon binnawajisi ƴakkirɗe moɗon ɗen ɗum ɗo ko fi gayati tamassuk haktirde jogitagol ibnu adama si tami o tami ha innete moodi kaari jogitige sa ono si yehi ha o gatiri ñiiƴe ɗen oɗo kadi no jogiti ɓuuri o ka jungo ka si yehi ha o naɓi ka ƴakkirɗe ɓawo ga ɓuuray ɗo na yo ɓenno naɓa ka reedo ɓurata ɗo goɗɗo wata jogaɗi ɓuuri ɗo nelaɗo noon alayhi salatu wassalam ko ɗon ɓe maaki a jogito sunna maɓe on ɗon hattirde jogagol ɓe maki wa iyakum mi haɗi on kadi wo muhdathati l umuri piiji sincari ɗin dey bid'aji ɗi tata ko wona ɗi e fefindede ɗi adde ɗi takki e dina kan ɗi nandindine koyo rento e majji surtout ɗiɗo ɗi tawata ko albida'u al idafiya ɗiɗo bid'aji ɗi tawata ko bid'aji dambaɗi ma albida'u fi asli al ibada ɗon ko muskila molnaɗo no jeeya e piiji ɗi taɗo ko piiji lorruɗi jama on hande ɗin bid'aji ɗi tawata hara bid'a on ka fawa ɗon ko gollal ngal tawata asli maggal on ko shar'inangal ɗon a memmina e waɗgol inkar tumɓe namasa haɗa e gollal ngal mathalan al bid'u fil azkar ɗiɗo azkarji ɗi ɓeɗo tijjaniyankoɓe jogiti e shiya jogiti ɗi tata ko azkar mubtada'a a fuɗɗotoɓe wiide ɗin ko bid'aji tumɓe daro innugol masa haɗa e goɗɗo jantagol inde Allah ina kamɓe ko ɓe wiide ko subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah salatu ala nabi inama haɗa e men jantagol inde Allah so ɓe memmini fi horugol rajiɓi a inniɓe rajiɓi fof horatake ɓe inna yo nono ndo nanire goɗɗo horana allahu kadi inna horata ɗin bid'aji ɗon ko ɗin ɗon ɓuuri soñjude ɗin ɗon ɓuuri soñjude kamɓe ɓe sikkude si innama julde a waray kono faliraɗa wo juulirta si tawi ko ɗum wonno dina kan Allah azza wa jalla o tippinay no tun deftere nden nde ara o waɗa nde e haala ka tawata goto kala men wawa e famude o waɗa kadi goto kala haqqille mum ne sa jangi a wawa famude firo feeñugo ngum juule joni si tawi hawri ko noon arduno e misal wa aqimu salata wa atu zaka miɗo wawno juulirde feere façon julde go an kadi sinca wonde goto sinca wonde go mo kala e men no famiri no e se goɗɗo men juula e ɓawoya ay goto juulta ɓawoya zakka on kadi wana no kono jaɓalum no o addi sunna on fi fensitugol kañum qur'an o wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim ko ɗum addi sunna صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب روي في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث صحيح وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من عمل بما أنا عليه وأصحابي صححه الألباني في صحيح الجامع اتام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بماكن الله عليه الصلاة والسلام ماكن تفرقت بنو إسرائيل بفتنوا على 72 ملة هوري فتش جابان دي ديدي أني كو بفاندي بني إسرائيل دوكو النصارى
si al-yahud kamɓe rewana riwaya goo yewtiri noon iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa waftaraqat an-nasara ala 72 firqa an-nasara feccino pecce capanɗe jeɗɗi ɓe maki wa sataftariqu hadhihi al-umma eɗo mofte kadi feccoto al-ummatu ko ala qismayn ko ummatu ad-da'wati wa ummatu al-ijaba sinama ummatu ad-da'wa wa kullu man bu'itha ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sawahun dakhala fi al-islam am lam yadkhul ko kala mo nelaɗo alayhi salatu wassalam nela e muɗum foti o naati ka islam foti o naatali ka islam ko ɓeɗo innete ummatu ad-da'wa ɗo si tawi en dettiri mana oɗo hadihi l umma ala 73 milla ko umma ad-da'wa ɗon kulluhum fi nnari ɓe fuu maɓɓe ko yahay ɓe yiita e khaliduna mukhalladuna fiha illa wahida siwana goto pet woni fedde wotere pet mana mum ko ɓen ɗon woni alladina dakhalu fi l islami wa lam yamutu ala l kufri ɓen ɗon haysi heɓi ke maɓɓe naatoyayɓe ka yiite kamɓe ɓe luttoytata ɗon kulluhum finnari on ko mana luttugol tongol famane on ko si tawi mana on ko umma ad-da'wa si tawi nde detti umma al-ijaba ummatu al-ijaba ko alladina dakhalu al-islam ko ɓen naatuɓe ka islam wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa noddiɗen ka islam ɓe feccoto feddeji capanɗe jeɗɗi e tati kulluhum finnar ɗo kulluhum finnari on ɓe fo hiɓe kambirana yawgol yiite illa wahida siwana dental gotal ɗo karmo koɓe maaki wonde ɗon yimɓe ɓe tata ko yimɓe bidaa ɓen e ɗeɗo mofte ɓe mana dambitiɓɓen ka islam ɓe fecco pecciri ko ɓen ɓe tata bidaa maɓɓe on ko yaltinɗo islam e ɓen ɓe tata bidaa maɓɓe o yaltina islam so tawi bidaa maɓɓe on no yaltini islam ɓe maayi e hoore ɗum ɗon ko luttay ɓe yiite amma si tawi hawri bidaa maɓɓe o yaltina islam ɓe maayi e ley ɗum e nder ɗum ɗon ɓeɗo woni e tahta mashi'atillah in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum wa in azabahum lam yukhallidhum fi nnar kanko Allah azza wa jalla o luttintaɓe ka yiite qalu sahaba ɓe maaki man hum ya rasulallah ko homɓe woni ɓen ɓe tawata ko alwahida ɓe landaki nelaɗo alayhi salatu wassalam ko homɓe woni ɗin feddeji feccoytoɗe ɗin feddeji capanɗe jeɗɗi e tati ko homɓe woni ɓen ɗum fuu ma capanɗe jeɗɗi e ɗiɗiji ɗin yahayɗi yiite ɗin ko hombo yombo ko ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko hombo woni ɓen ɓe tata ko yahaɓe ka aljanna kamɓe ko ɗum ɗon qala nelaɗo maki alayhi salatu wassalam man amila bima ana alayhi wa ashabi ko kala on gollitirɗo konko min mi woni e muɗum min e sahabaɓe am ɓen ɓeɗo woni ahli sunnati wal jamaa man amila bima ana alayhi wa ashabi ko kala on gollitirɗo konko min mi woni e muɗum min e ɓeɗo ɓe tawata ko wondiɓe am ɓe ko ahli sunna wayni kamɓe ko alkitabu wa sunna ala fahmi sahaba no jeeya ko hollata e wonde neɗɗon si seli ɗum ɗo halkoto aya qur'ana tigi allahu wi man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda oɗo khalafa ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin ay khalafa ma kana alayhi as-sahaba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi جهنم وساءت مصيرا أمر واضح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أخرجه البخاري عليه الصلاة والسلام كما رواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كبر مؤيد يوتر فب كتاب الله الله نزل
ahsana alhadisi kanko Allah azza wa jalla woni ko tippini ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri labeede e yewtere ko ɓuri labeede e yewtere fof ko ɓuri moƴƴude e yewtere fof ko yewtere Allahu ne deftere makko ne man asdaqu min Allahi haditha ala haye gooto ɗum waɗi so tawi e riwaya goo ko inna asdaqa alhadisi kitabullah wa khayra alhadi ɓe maki wa ahsana alhadi ko ɓuri moƴƴude kadi e peewal fof hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko peewal nelaɗon alayhi salatu wassalam wa sharra al umuri ko ɓuri bonde kadi e fiyakuji ɗin fop muhdathatu ha ko sincaɗi ɗin naadaka dina ko ɗi ɓuri bonde e piiji ɗin goo joni neɗɗo kayfa tatruku ahsana alhadithi wa tatruk ahsana alhadi wa tatamassak bi sharri al umuri in kunta aqilan tawi ko marɗo hakke ko honno accata ko ɓuri e moƴƴude e yewtere kon acca ko ɓuri e moƴƴude e peewal ko jogoɗa ko ɓuri e bonde e fiyakuji ɗin fof ɗo woni haalu ahlil bidai wal ahwa'i ɗo neɗɗo no hani rentade e sifa ɗiɗo piiji hattorde e rentagol وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب إمام عائشة رضي الله عنها إتاما وندن الله عليه الصلاة والسلام بجانغن أولو آية هو الذي كانك الله ونيون أنزل تبند عليك إمادة الكتاب دفتر منه أمير آيات آية محكمات نينيال هن دنهم الكتاب ونلسل دفتر وأخر آية جغو متشابهات لتواتدن دونك جلبود فأما الذين أما بن في قلوبهم بوني برد مودن زيغ أونياره بن فيتبعونه بجوك ما تشابه منه كونك جيبي كانوا ندن دفتر بماك قال صلى الله عليه وسلم نلالو ماك بوتن إذا رأيتم الذين سيئي يتبعون ونبجوك المتشابه كونك جيبكم ويتركون بترتو المحكمة كونينياكم فأولئك الذين قبنتجي ونبن وتسمى الله أوئي بأهل الزيغ يمبي أونيار فاحذروهم رنت إمأبي أخرجه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بماك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرنو ميس يكن لانو عليه الصلاة والسلام فسمع بناني صوت رجلين هتور بديدو متوت اختلفا باللر في آية آية فخرج كم بين لانو عليه الصلاة والسلام فخرج يلت في وجهه كي يسمع بالغضب تكرندين فقال بماك إنما هلك عندك هلكري من كان قبلكم بين أدتيبهم بكثرة سؤالهم كسابوا أولوغل لند مأبد على نفورد واختلافهم اللوتون درغل مأبد على أنبياء من النباب مأبد فإذا أمرتكم ستيمي يمريهم بالشيء هود فأتوا منه أرى ما استطعتم يروق تاقنا له وإذا نهيتكم سمي هدي النوع شيء هود فاجتنبوه وإتندن أخرجه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة kala on sincuɗo wurnituɗo sunna min sunnati jiyaɗo e sunnaji an kad umitat mo tawata o waranoma badi ɓawan fa inna lahu no wodanimo min al ajri e joddidi mithla yeru embere ujuri joddiji man amila biha ɓen gollorɓe ɗum min gayri an yanqusa min ujurihim ko halda kadi nde ɗum ɗon ɗuytata e joddi maɓɓe ni shay'an goɗɗum ومن ابتدع كلا سنچد بدعة بدعة ضلالة مجر لا يرضاها الله ولاك ورسوله إن لا مكو كان عليه لا تتدو مكو من الإثم بكات مثل آثام من عمل بها يرو أمبر بكات بن قل بدون لا ينقص ذلك دون دويتتا من أوزارهم بكات وجمع بني شيئا هيهون رواه بلال بن الحارث المازني وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وروي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة إتام من عائشة قالت بماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
on ahdasa kala on sincuɗo fi amrina e fiya kamen hada oɗo ma laysa minhu ko ala e makko fa waɗu raddun ko rutteteɗum e makko. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بماكي إن الذين بين فرقوا دينهم في بدين مأبكا وكانوا بلاتي شيعا في الديج بينو أصحاب البدع كيم ببدع والأهواء بلدن من هذه الأمة يديدو مفتي ضعفه الألباني في ظلال الجنة. وعن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا جل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله الصبح صباح فوعدنا بواجي من موعظة واج وجلت منها القلوب وتوت برد هلرنو سبو واجو وذرفت منها العيون جتدن كدي هبي غندي سبو. وقال قائل وي ودو يا رسول الله كونو ينلاد الله كأنها ويتدن موعظة قواج مودع وسيط وينطور فأوصنا وصيامه. قال بما أوصيكم بدوصيهم بالتقوى الله كل الله والسمع والطاعة إن نقول دفتو لأميركم ونندلان دمودون وإن كان هيس ولاتك عبدا مجد هبشيا هبسيا كي فإنه قوادن من يعيش منكم كالور دمودون كجوت فسيرى ويوي اختلافا لر الكثيرا دونون فعليكم وأتك دمودون بسنة سنة وسنة الخلفاء الراشدين يسنة بيدو لنتي بلان المهديين الراشدين المهديين فيو بي يقول لي جمود كان ما يغند مود من بعد ما عدوا عليها نتيرون بالنواجز يكر دين. وإياكم هدي ومحدثات الأمور دي دو في جسنشات فإن كل بدعة كلا بدعة ضلالكم أجر. صححه الألباني في صحيح الترغيب. روي في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على 72 فرقة الملة عفوا 72 ملة بماك بنو إسرائيل فتشك فدجي جبان دي إديدي. وستفترق هذه الأمة ديدو مفتكر فتشتو على 73 ملة إدو فدجي جبان دي إتت كلهم بفوما في النار كويت بيات إلا واحدة سوانا دواتر. قالوا بماك من هم يا رسول الله كهم بوني بن قال نلاد ماك عليه الصلاة والسلام من عمله وقال أنقل بما أنا عليه كوكو من يون يمول وأصحابي وندي بأنبين. وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماك إن أحسن الحديث كبر الله بيدي كونغول كتاب الله كدفتر الله له وأحسن الهدي كبر الله بيدي بري مؤيد كيوال هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور كبر بندنو فيها كوجدين كدي محدثاتها كسنشاد مجيون. أخرجه البخاري. رواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.